Dabi amaka to say be kan say the cemetery dabi amaka to say enko na kan fa bi enka ho dabi amaka to say enko na kan fa bi enka ho ni be chirim pepepepe me dey akwasi ensi asem ni kabre ena so fara sekese kuma mame Boatma, one of Ghana's finest gospel musicians of our time, Dinah Hamilton. Oh, you're brutal. This year, I decided to say, a week experience. Me Kobe. Thomas Yakobi. Yakobi. Na mashe demache. Mumpie. Na ewia momo kakra. So that Hamilton, Yakopo enshraw. Enkon motion. Another pay, eja, edasuo. Nyamedwuma mu saa. Them say free Brian people amado kokia se wo come about to us no. Edifu bebre na kansem bebre. Ne ba mu ne ne amamu bebre saa. Ebi so de omo ye cautious and omo de if se ebe hia wonti ama ebi na se ezo so o judge ne benkuma na so de ne ekodifa. Ebi so kan so eba mu. Baba bia mo how kakra eye wona ejina ona so gigina mu make it look as if say ni omo hu ni omate no becomes finer ya enso ankwanko wiesa. Yes, mo se bi mo de prophet Bernard Sean see apostle and also am catching bia o maka de akere no. I also believe so that kasa so ehunu say symptom from so eba mu ento so e correct no. And this lady and ma ase eni kakra ba ho yese because no kro mi anopa mbebo videos bi akere enye prophet Bernard nkwa na kan ya aba mu o. But listen say ono de o ma ne be yes ase eye konka ma fa wiache na ono akase say propagate ade ne mo something also ko jama yakopon akasa e na dwuma badaja obepa cho tie fa che no. So my first video na share prophet way ono so asmo kan fa NPP aba omo kwa akoto no eho hwe we figures no medase part of figures no primaries no men fam free to ana men fam free animu yen fam free to yen fam free to ya de free to a Dr. Mahmoud Baumia 27%. Say primaries omo koyi me se me din no di fo sika bia me kasa de me nsese me bo. I'm telling you 27. Na no masemen nane Dr. Mahmoud Baumia 27%. Election primaries no be kono. Yes. Vote obenya no no. Do obenya no no. In 30. Oh. Me se ebetimi adane a na ne de na eba form. Ebeba form. Na se be kosoro de. Se wanya 27 na beba form 26, 21 eba form. Ida se beba form. Na se be fora kosoro de. Ensi. Eni rems no. Rems na din kan the figures nyina ba abrew. Eda ho da. Mese me yasoma fo ye de aseme yasoma me. Enti okay. Eti prophet Sikadwa. O kan de sese ne bo say. But unfortunately, I'm a musa. Mama show the next video. Rally yakopo. E bibu crash kom kra ma ne koye se. Abato da no etoko besi. Basa ye besi. Violence ebesi. Hwewe. Prophet Weja Bekan say aba we ya tui because Ali almost start abana no pa is it 7 or 8 7 number start abana emo anopa 11:47 no matter we na amato we na oye na ma record them wo mo video so more than 120 till from anopa 7 to 11:45 because be nationwide Ali so I'm convert from anopa 11 record this anopa 11 to 7 to 11:45 oyene MPP delegation abano meko akoto no Awurade nyanko ebe ma bo anu ye fa de bo man mpai brodi it is a Kennedy person Awurade nyanko po Prophet e bia na wonim no ona obeka say August seat we am shembi kwa kotia hwe na wahunu se emfre Dr. Manebu amama no se bebre ona ka asem no ona MPP vokom abato so de betu dwa se a free and past 7 to 11 year omo kwa koto abano basabasa ebesi no na station also start to record more than 120 violence
ya me hu yambo ya be sira asofo no ya be sira asofo e bia na mo adwen maso especially some of our prophets and I'm not gonna say a lot of people eja nyamesom eja soreko. And according to Pew Research, from 2010, yeah, man for started so more dropping nyamesom no atia basa. And globally, they are recording 17% of a man for eja nyamesom. Factors near bebre. And now we have about 2.4 between 2 to 2.4 billion Christians. I know we are seeing now. 17% is so much nyamesom. Year on year from 2010 besi na ye kase. Some of this is my GD and ya resewoni apoto ya ewo Christosum no and drop it. And our prophet ebi anamunim. Amanyosem Yensusumfa prophecies ne enko ho. No kra ho me say most of our politicians no are not Christians. They don't believe in what you believe in. Ebi me na machire yo munia ma. Kra no kra ka say ontimi sum nyame no mienu. But some of our politicians now more prophesy on their behalf no what sum nyame foforo. How do you expect nyako betimi ma no asem etimi abam dia basa nipa no? Tepe we chine se binyam som ene edi ho few. Ene de bia meka because say emabunu bebre empa asori and asori ama ho kwan ama mabunu ba asori a asabi ope bia na osa. Na ka first who born dogs of Pentecost asori dem was asabi ope. But ene Pentecost yeah what at the largest church in Ghana. Kosha asa mabunu bi do. Sorry patch mam sa video no. We a Church of Pentecost for or Marcasa Facebook oh. Church of Pentecost. Church of Pentecost. Mam the last video na asa e maburu do asori because enti ukoka once wo be or the hontebe jai. They so for jai say the maburu ni ompeso ye bia no omonye wan so me ba asori nko ande. Baby Christosum ekeka ne kono. Christosum sa mam sa video no mam last one no. Na hwe asa kwabra ni na bu sa say some years back ubetimi akọ Pentecost asori dem akwasa sa asa na. Some years back. Which me a Pentecost. Sarah, mama video no. And you last one no. I saw it there. That's my term. Nebisa some years back. Ubeti me ako sasa no. Ewa Pentecost wana. Ahomete semwa ewom eno no. Ahomete sem ya ewom eno no. Ti besremu. Asofo besremu. Ye besremu. Me you be a prophecies 100%. But we will be name number be a personal thing. Man Pentecost I saw video na share there. And yeah papa can the battery 2 physical Saturday. Onu battery 2. Onu battery 2 or battery 2 physical. Asem way I'm said it on radio make my kanya first time I'm making it. So I'm saying this on record. Ono ankasa battery 2 physical. Ono ankasa battery 2 easy so and so the call. Ofan ko easy so. Delegates so do. Yeah. Enti the ayini say the ohunu ho say for now no wa win and yeah papa we bibia dia on kanokre. On kanokre we your trufo. We hunu hwe. We your trufo. Odi roja we your trufo. We hunu hwe. We hunu hwe. Eno ko kan no masa fa chebe ka to say e de yempa. Unu so be yempa na be kana bonten. And empire ya boys and ya empire akade besi wonim so betumi abompire kokoam ama ade na je de beka na bonte no shame on you wonim ofru nam mafru ne mo bedie e na modwe ho e na make to sofo say wadwe o say wo control wa so ba so oboa I always there the pastors opa ma sofo bi nya na so me kan na so ma say me sofo me se montum abanko a ne to aba o say say no for beto akwa. When it comes to politics, it's a different ball game altogether. Munya sade no, na egu nyamesom ni mase. E se nyamesom. Amanfo ni nye nyamesom ho.
emabunu no ebisa nsem bebre efa nyamesom ho yetimi nkyiro mo ma ne nwe peyo momfa atro entisam no ema me se no mo ade amu hu ya osi hu ya hu ti osi se sie na me ne di nkomo awie na so fu twa ntro de ani ama Bible quotations and reference so and na Bible na si we and ye dey also when we go ase Kennedy be twitu we so minister please for call na come the picture kra call or twitu we also when we go ase all because all the be can up numbers Ghana for 7 dem yam kase adwumu especially ma menum ebinom ye nyamre kenkan ya Bible to so for be kan bibia na ye tire ho kan bia na ye tire ho ene ene nyame hu ye nyina mobo no nya asofo apesam nkum nya omdo mafuru ne nam enfem firi mu o si dua na ba e me ehunu dua ne hini Asem de kadie ya de pese mu eto aso akra